ngithi nje ngingaqhubeka umuntu. Uyazi ukuthi ngihlonipha umuntu obekezelela iphunga lakho ngoba akusiwe noma ngabe ngibani okwazi ukubekezelela ngoba unephunga. Sure. Number 1 kunabantu abazo-actor kwangathi balibekezelela iphunga lakho kanti abalibekezeleli. Sure. Unabantu mfethu Apostle JT na uMabunda umuntu alazi iphunga lakho lokuthi awunayo imali. Alazi iphunga lakho ukuthi kukhona izinto lekhakizo. Ube ngazi ukuthi uyakubekezelela. But isikhathi will reveal ukuthi cha akakhona ukulibekezelela iphunga lakho. Sure. Bese kuba khona nabantu mfowethu abakwazi ukulibekezelela iphunga lakho. Ngoba bekubona ukuthi uzoba yini kusasa kodwa bangakujaji ngephunga oyilo namhlanje. Sure. Yingakho Mabunda ngithi mina msalute umuntu okwazi ukubekezelela iphunga lakho. Sure. Ngoba umuntu okwazi ukubekezelela iphunga lakho uyokwazi nokuthi mhlazane uwa asale nawe ngoba uyakwazi ukuthi bonjani. Sure. Angazi bafowethu. Una le phapano mo between being patient and tolerant. Una le batho ba bang ba o tolerate mara a se ka ba hore they are patient with you. Ka gore ba nyoko go ene ho tolerate motho una le motho la bang gone because that person wa mo tolerate. Nna ke no go bolela ntwe Mabunda gore motho mang le mang o phelang le yena o seke wa mo jela fase. Motho o na le ka moggo a dileng ka hona. Wa tseba sometimes khotlelelo ya hao mothong e ka o asharela to another level of your life. So ho kopana le batho o ska ithuta o ska nyenyefatsa batho. Nto o e bona mmamotla a se ntse modimo a mo diretse motho re be yona. O ka mmona mmamotla o ya ka the current situation a le mo sona. Mara re tlhankela modimo o a dirang dilo di direla. Ke no go bonela mantsoro o ske wa tlhoboa motho as long as a phela a hema. As long as motho a hema a gona o sepela a gona o bolela o na le ntwe e ka diragala. Bafethu mina bengiqala ukuyiqala ngalendlela bafethu. Sure. Every adult was once a child. I'll repeat it again. Every adult was once a child. Number 2, every something was once a nothing. Now uma umntwana asisemncane njengoba bowushilo ukuthi akusiyo wonke umuntu okhona ukubekezelela iphunga lakho. Ingane inayo into okuzimoshela. Believe me, umakhelwane ngeke ayibekezelele leyo nto. Kodwa umama uyakhona ukuthi ayidlule ekutheni umntwana uyimoshele akhiphe ipampers. Does it make sense? Akusukuthi kumnandi kodwa kuba ngathi akayizwa lento ayiyo namhlanje. Simply because of namhlanje umuntu akakhona ukuzikhipha ipampers akusho ukuthi kusasa ngeke akhule abe something. Same applies to life esiphila kuyo. Kunabantu abangasebenzi namhlanje, kunabantu abanganamali, kunabantu mfethu impilo iyabheda kuhlangani lutho, bayanuka banephunga elithize. Kodwa we fail to understand ukuthi ngeke kuhlale kunje. Funda ukubekezelela abantu namaphunga abo. Kunesibusiso noma kusasa bangeke baze bakubonge kodwa amazulu azokubonga. Afethu uyazi Mabunda nansi into ngizoyidedela kweMpostoli. Iphunga yinto endlulayo. You can say that again. Iphunga kuyona into ehlalayo. Ngokuzwile sijaja abantu ngamaphunga banawo. Kanti ayamaphunga awekho permanent. Kahle uma singakhuluma iqiniso amaphunga azo expose abantu abarong abangafuneki. Impostoli wa tseba o lebolela ka mo ona le mo o tonkgang ona ene ho gotlella motho a gotlelang le na tšatši le o ka diragala gore le nang
batho ba nana gore se se o diragalalang se ka se ba diragalela now swantse o ithute gore he motho a tlhaela ke tse dingwe nke o itote o itebelele. That's why Bible er do unto others as you want them to do unto you. Batho ba palla go utlwala peu ya ka boshiu ba dira dilo based on today ha ba tsebo gore ka boshiu le vini le ya jika nkile botho a bolela e tla boela mo wena ba tlo gotlelela he wena o paletse go gotlelela batho ba banna ba fetwa matsinga vele siqhubeke lena because I've realized something eBhayibhelini. Sure. Kunabantu mfethu mina ngiyakhola mfethu kunomjida lo bekahleli egate elibizwa Beautiful Gate, although isimo sakhe besingekho beautiful, okusho ukuthi bekanephunga elithize lokuthi akakhona ukuzihambela akakhona ukuzenzela yonke into. Kodwa into engayibona naye kunabantu abamgcina esegate enunga engekho right mfethu asihlalele phansi. Lithi iBhayibheli ingcebo zakaNkulunkulu mfethu zafika zathi kuye mfethu silver and gold we don't have, but in the name of Jesus sukuma. Ngiyathemba mfethu ukuthi lo yamjida abantu labe bakambekezelele ephungeni lakhe akazanga abakhohlwa uma sekahamba. Lalela laba mfethu kunezinye zezinto ozozenza ungunderstand ukuthi kuyandlula la empilweni. Kunabantu who were once great namhlanje they are nobody. Kunabantu mfethu do you know mfethu why uMandela abantu bamthanda? Ingoba the time asanephunga eli right bekaphatha abantu kahle. One day ziyoshintsha izinto. Uyazi Mabunda ukhuluma ngendaba yephunga. Yeah. uLazarus there was a time la khona egula khona. Ethi iBhayibheli wagula waze washona. Wahlala amalanga ethuneni. Umehlala amalanga ethuneni uJesu wadileya. Umefika uya kulabantu besifazana oMary. Bathi hayi lo bathi hayi usushonile lo omthandayo. Uthi uJesu ngicela ningikhombe nimbeke. Uyizwa bathini laba? Useyanuka nokunuka. Okusho kunabantu abazokulahla ngendaba yephunga. No. Ukuphila bese kukhona ngoba la kuno Jesu khona kunani? Kunophila. Kodwa abantu bamdisqualify ngephunga. Kanti ukuphila kaJesu akukho ephungeni. Ngoba kunabantu abazokulahla ngendaba ukuthi unephunga. Kodwa inkosi yona iphunga lakho iyalibekezelela. Ingakho izizwa. Ingakho uJesu makafika ethuneni uthi nina enifakele litshe lisuseni. Uyayizwa le ngoba anginandaba nezinto ezenzakalayo kodwa mina nginendaba nendoda enephunga. Masingakhuluma iqiniso bafethu sikhuluma iqiniso ingelosi azikazange zakwazi ukufela umuntu. Izidalwa zange zakwazi ukufela umuntu. Ingakho in the book of Revelation kwabuzwa kuthiwa ngubani ozoya emhlabeni ngoba umuntu wonile umuntu uyanuka. Akekho ongazange afuna ukusondela ephungeni lomuntu. Kodwa uthi iBhayibheli kwachamuka imvana kaThixo eyophayo yayivuza igazi. Yathi hayi ngizoya emhlabeni ngiyofela abantu uthi ngizoya emhlabeni ngiyomela iphunga lomuntu. Masingakhuluma iqiniso ukufa kaJesu kwakuhlanza izono zethu. Izono yini iphunga. Moefangedi bafethu wena prophet una le Bibele e re khalona le monna a dutse malaong mo gausu le sedimo. Ke na le putisho ke bala lengwalo le le o tlisitse ke mang mo gausu le sediba wa pallang ko motsaintšha sedibeng. Ke mesekgola se lenko o tlisitse ke mang a mo rwetseng kwa wa zombeka la wa mmea mo gausu le thuso he swantša molokele thusong a sebe ho. Batho ba na le tendency ya gore pusha mo efangedi o re tlisha mo gausu le tswelelo ya rena mara ba ka se re tsentše bona ka re ke batho he o lwala for the first day mo efangedi first week re tlo utlwisitša di-flower mara le wena o die ka pela o fole because re ka se tlo etela everyday re batho re ya lapa mara o na le wa leng legodimong. Bibele e ra o robale ha o tsele ke molebeledi Israele lebitso la e ke Jehova. Now ha re beile tumelo ya hae wena le batho ba ka re tloela ha rena taba re a tswa Bibele re ha se motho
ke a bolela mmaka kapa morwa motho ya sa tshepishing a se dire ke a e bolela le nna ke le mo re batho re a lapa ho lwala fola ka pela sesi mbuti na re a lapa re batho ho tlhoka tšhelete o sena dilo banna dia ka pela modimo o tsweletse because re a lapa re batho taba gore every month o nkgopela tšhelete ke tlo lapa ke motho ara o na le o mong banna ko modimo ngoba nna liqiniso bafowethu Mabunda kunabantu abaphumelele kunabantu abangakaphumeleli kunabantu abasaye empumelelweni sihlezi sikhuluma lento sithi abantu abaphumelele bane tendency yokulwa nabantu abafuna ukuyophumelela ngoba ba intimidatewa ukuthi bazobasusa laba abaphumelele ngoba njalo zayo une potential yokuba yinto engcono ungula lo ophumelele nansi into kaMabunda into engayivuka engayifunda ukuthi umuntu okokodayo uvulelwa ngongaphakathi ngiyakuzwa uyangizwa baba umuntu okokodayo uvulelwa ngongaphakathi uma ongaphakathi angafuni ukuvula ngoba ngeke wazi ukuthi ubani lokokodayo ngoba lo okokodayo kusasa ngakuphakamisa kunabantu abadelela ngoba yibona abaphethe umnyango kanti abaza uhlali ngaloko umnyango kuphela Mvangeli usakhuluma ngalendlela mpinjama sure as much as ungaphakathi ungaqabange ukuthi njengoba sewungaphakathi ayikho ingozi engenzeka ngoba once kusha uyomemeza ukhale ufuna ungaphandle kuza kuvulela lo eyatha kwasho ukuthi the time bakokota bangaphandle bobaphakamela ngenxa ukuthi ucomfortable ngaphakathi uma sekuvela ingozi kushindlu mfethu sizwa abangaphakathi badinga abangaphandle lalela laba mfethu kunabantu mfethu abasangaphandle asingabadeleli simply because of bangaphandle hayi Mabunda mfakele sisakhuluma futhi ngale ndaba ephunga athi le revelation ngeke ngiyeke ibaleke uMary wakhona ukubekezelela iphunga lika Jesu the time asazala awazalelwa emantshini mvangeli kwasho ukuthi le ndodana le ayibekezelela namhlanje yofika isikhathi kusasa la kuzophela khona iwayini kanti isolution yalomuntu engambekezelela uyena azoyenza imiracle namhlanje kunabantu mfethu esibadelelayo singazi ukuthi kusasa bayosiphatha sithi mfethu ayikho into ebuhlungu mfethu njengomuntu ongaza ngambekezelela kusasa saka drive enye into enkulu sothi nobo sibuba siphakamela manje kanti no hluleka ubekezelela iphunga langa watseba bothata keng ka batho ba ba tsweletseng he ba bona ba bamba sale mo processing ya o tswelela ke taba tja hore letsola modimo le ka ba mo wena mo efangkhedi o na le lotso ngotlo di kreya o sa di berekela ke miss call le bolela mantse hore one day 1000 of days are like one day to go ka mantswa mang batho ba kana e kana ba tsia 3 years or ba tswelele wena because letsoho le modimo wa hao it take you one day that thing is not normal gopela we declare mo amatodanya ka zumu ke bolela mantshore grace is not fair ka mantswa mang grace o kra dilo tše ba di letseng ba bang ba di rapellang ba sa dinyaka wena lo e gopela so e gopele marwa e grace because the main reason batho ba re lo shaka mogo re sna dilo ke because ntwe e le modimo a rena motho a iputsa re moshimano ha lo nyala sa nyana le kolo ya reile mara why modimo a jo mo fantwe ke rapeletseng pona go e kakakaka nna lo ikra ke sa ikire re ke bolela mantswa mo efangkhedi ke fitisha grace is not fair lena lo tsorung wa di rapelela asuntshube le tsona and you still going to become that's why le batho ba major tswalela minyako because of what una le ntongo modimo a tlo ya rena a prophet awuthi ngize ngapha ngibambele ifoni kwasikhose ngikhatheni ngiyabona nami ukuthi sekushube kakhulu afethu once again this is a random conversation with amadoda Nyakazi Sumuzi and Apostle JT yes because naliqiniso Mabunda mina izandla zingifundisa ukuthi la izandla azilingani uyazibona khona elincane khona elikhulu kunelinye khona azilingani isho ukuthini lento isho into Mabunda noma ngabe umuntu umncane kangakanani emehlweni akho kodwa kusasa zomdinga Mabunda angeke ukubone ukubaleka kwenyawo lakhe liwani wait up until likhatheke
that's when you're gonna realize how important it was. kunabantu abana ungabuza abantu abanganabazali abanganabomama, Trust me. ubabuza ukuthi kunjani ukuphila ngaphandle kamama, bangakutshela ukuthi bekungcono umama asaphila noma nganalutho noma angabeki lutho etafeni, angakuthengela impahla, angenzi impahla lokuthi kunabantu abahalela ukuthi mama, the moment athi mama sekapholile enhlizweni bafethu angazi noma impendulo ibe khona. yeah, kunabantu mfethu abalonga lento ukuthi baba noma ubaba angaprovidanga, but lokuthi ngithe baba ngiyaphila, because uma njengamanje akekho umuntu azothi mama kuyena, akekho umuntu ozothi baba kuyena, ngoba lento ikhona. Abantu abenkosi, asiyeke emabunda lento ukuthi silinda abantu bahambe emhlabeni size sibone ukubalileka kwabo. Bafethu, we're going to another direction. Kodwa khona enye into engihluphayo emoyeni wami. Ngathi ngasikhipha lesingisi namhlanje. Every substitute player comes in to replace a player that started with a match. Angazi if it makes sense. Every substitute player, it's a player lobeka sebenchini, makangena ureplace iplayer lebeyidlala. Kunabantu namhlanje basebenchini ngokwempilo, akuhlangani bafethu bafaka ama CV basebenchini bafethu. Remember mfethu, umuntu onamandla okukhipha iplayer edlala egroundini icoach. Now inkinga kunezinto icoach esinikeza zona khona uzongizwa mfethu. Kunabantu abanezimoto namhlanje bayadrive mfethu, impilo iright. Kunabantu abanezindlu eziright, bahlala boma something. Kunabantu abasebenzayo mfethu, basipana endaweni ezigrand ezimnandi mfethu, and yintanga zethu on top of that kumnandi, impilo ibuthelelele. Kodwa bakhohlwa one thing, ukuthi they are not in charge. No. You are in control, but not in charge. Because of remember, coach inamandla okukhipha regardless ukuthi uRonaldo unguMessi. Une status asingakanani. There's a time la coach ezokhipha egroundini ifake omunye angene. Now iphutha lethu nani sithi uma siphakathi sidelele laba sebenchini sikhohle ukuthi kunomuntu lo coach azom exercises ngaphandle. Njengoba uphakeme namhlanje ngencoach yasebenza, njengoba uphakeme namhlanje because of wena izinto zikalalela la, one day you'll be substituted. Sure. Yeah. Because ona dilo pedi nna nkile ka bereka mmereko wa mmeslane yeah khale ke tubata ka mafanga yeah now stena hesi sa fiti botse ba se khata khale ke nano re se khata se alatlhi ka sia ka o se latlha ka kwa monna wa bricklayer mputsa gore o ska se latlha stena se re tlo se thoka ka moso ha le bizya a mafangeli wa shota piece engwenyana ya khosa re swantse ke ke stena se be se ke se latlhile or se patch has no space wa mafangeli wa cementelo wa pentwa khalosa se sa bona le stena se lo ke se senyane o ke se segolo na ona le batho ba bang ba bona lo ka re bane tjani jwale mara modimo ka re ke modimo o tlo ba tloka ka moso re ke bolele ntwe o boletse ka di substitute nna ke tlo bolela ntong kwa economics ba re ke di substitute product substitute product jo re la re ntwe gona o di ntwe e mara e substitute le yela re tswa winter mo efangedi ka winter ke no coke a ke ne di juice ke no coffee mara no ke sama ke tlo no coke because e mo sikensa yona Oscar o le mo sikensa wa phamela batho ka re se tlasa o sto feta ba bang se tlasa bona sto ba hona be humble enough or even in your season ba ise mo sikensa bona o ba phaphate mahetla o ba phahamisho ba encourage ba botse re se tlasa ha o lo wena se etla yazi imposto nansi into engishaya abantu bacabanga ukuthi isizini umuntu yambulala kanti isizini umuntu ayimbulala kodwa yamprepare ngoba umuntu okusizini ebhedayo kuba nezinto ezifakwayo wena ezingafakwa ngiphinde lento uma umuntu endlula kusizini akafi akafi kodwa kunezinto uNkulunkulu asazenza ngoba uzomdinga na kwisizini elandelayo. Hallelujah. This is a random conversation with Amadoda Nyakazi Smuze and Apostle JT. Amen. Don't forget to like and subscribe on our YouTube channel.
amadoda nyakazi smuzi. Just like and subscribe. Yeah. And also don't forget to follow the Apostle on all social media platforms at Apostle JT. Remember, random conversation. Siyathemba bafethu, you learn something and you benefited one or two things. Thank you so much. You're out of here. Sibonge. Amen.